mageza bemangaqhamukalana singaza njani na Sweba sishashi bafana bafuna yabona ukuthi bemangaqhamukalana singaza njani na Sweba sishashi Sweba sishashi Sweba sishashi Ingoba amakhosi kaMaskandi umqoqo endolo ubest kalazi mangathi nje qhamthushu ngalesi sikhala ningaze njani na Bayeli wena kala ningaze njani Bayeli wena kala wala lenkomo Nantotule lazinsizwa wala Nantotule ababhele wala lenkomo Nantotule lazinsizwa wala Nantotule ababhele Nantotule lazinsizwa Nantotule ababhele amakhosi kaMaskandi imangathi nje qhamthushu ngalesi sikhala ningaze njani na Bayeli wena kala I'm telling you that you're I'm telling you that sanibonani bafowethu kunjalo ke zaphinde zafika insuku kaDisemba sekuyiso leso sikhathi samaholiday into ezengidaneke bafowethu njengoba nazi ukuthi zisendleleni beyibheka sesibhekile ke bafowethu sesizophaka ayeza amazinga abushelele abatshele bafowethu ukuthi senze kanjani ngasho ngithi hello uScott makatsho ngabe nokabhani ngakusasa webantu baseqhudeni bafowethu ngiyanibingelela nonke ngithi ezendidana seyifikile bafowethu Ulalu,
zonke izitolo zomculo bafuna ngicela support abalandeli bamageza abalandeli bezendidana abalandeli bendidana ngiyazi ukuthi wehleli belindile ukubonga kwethu sekuyiso ke leso sikhathi ikhomandi sizobonga kugcwalizwe lonke ngithi phuthuma ke ezitolo zomculo ngithikithi lakhe esandleni losebenza ngithola iCD bese ujolela ukuthi abafana benzeni kwenyanga ezendidana eziyeza amazinga abushelelile kunjalo Awu bafowethu niyasazi isimo sami nolahle sengisho ukuthi niyasazi isimo sami nolahle bafowethu ngiyabingelela lokhu ngilelayo ikhomanda yamageza amahle uBest Kalahle Ikhomanda phela le Yesu abafana wami ushone wami akombeza akufuna ukulimaza abantu uyazi namhlanje uzalila ungani wamoja Inge